می داشت هوش. بله بالی طرف قصه گوتنا یعنی حکایه گوتنا و جاریه و می داشت گوش یعنی گوی خود دای که یعنی گوی وی لحکایه گوتنا و کنیزه کی بود. بله سوی نبض و جستنش می داشت هوش. بله اما عقل خوشی هوش یعنی عقل خوشی دا عالی نبض و حرکه و یعنی که تحرك ذكاء ناكا يعني بله دليوي جانبي بله سلام تاكي عصرك بخير نبض. أعطي زولا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أزولا وعليكم قاري كريه السلام. زولا وتبخوزي أفكار أفندم كتاب اشتبابين. كتاب تمام وده هي ذاتا إكرام ده هي إيه تمام تمام. أما كنا بيتا سيدو صدو وشي صدو صدو بنجيونة صدو بيجونا برسل أخوندي أما أشي يعني سوكوني. بله سوي قصة قفتناش مي داشت بوش يعني سوي يعني آلي طرف قوت قصة قوتنا وحكاية قوتنا شين ضمير راجع بالوي كنيزة كيفاي بالي قصة قوتنا وكنيزة كيفا مي داشت بوش قوي خدا كي يعني قوي خدا قصة قوتنا و سوی نبض و جستنش می داشت هوش و با آلی نبض و حتی حرکه و جی ام ببیجن می داشت هوش هشی خو یعنی عقل خوشی دداوی داره یعنی که نبض و لیت خه یا خود مثلا و سوا حرکه کی لیت شد به یا يعني نه بعصا كذا كان فرد كذا حركة دوا کو تجمع بعد بين. مثلا نو اكيد بیجن و یا خود نو جی کی بیجن اویا نبض و مثلا زیاده لیت خه یا نه یا خود مثلا و سا هیجان اكيد حرکه کی ودگره یا نه بله شما وصاد کر تا کی نبض از نام کی گردد جهان جبو که بزن به که نبض تا کی جبو اجری که نبض از نام کی جناب کی گردد بگره جهان بگره چک يعني جهان جهيدني بمعنى يعني وصاوها يعني سرعة ليخه يعني بله حركة بك يعني او بود مقصود جانش در جهان اگر جناب کی او نبضاوی بگره جهان يعني وصاب كبه حركه وهزي چاپ مش بك او بود او دبه مقصود جانش مقصود جاني وروحي يعني دبه معشوقي وي ده بيجي كنيزه كي در جهان جهان ده دنيا ده Evet, evet şu yazı şu mala şakir, sen de mala. يا شو Evet de ekranında paylaşma koyanak. بس تمام متقول قي تديتي كتابي بله Kitap جهان اول بما اوكي يعني وكي بيجي بمعنى يعني يكون نبض لي خستن وصا شاطما وفلان وبيبانه جهان هذول ناوي دنيا يعني اما جينا سكي تام ناوي هذه ده هي بله دوستان و شهر اورا برشمرت دوستان و شهر جويرة برشمرت تب حبو جمارت بعد از آن پشتی وی شهری دیگر را نام برد پشتی وی جا شهرکی دنی ناوی وی گو ناوی وی ذکر کرد گفت چون بیرون شدی از شهر خیش او که دکتر طبیب جراگو چون بیرون شدی گفت شوا بدر و شوی از شهر خیش یعنی تدرکتی از شهر خیش بازار خون در کدامین شهر بود استی تو پیش کیجا بازار دا بوی بره یعنی بره تو کیجا بازار دا بوی کدامین یعنی کیجا شهر بازار بودستی تو بوی تو پیش یعنی تو بره بودستی تو پیش بره یعنی در کدامین شهر بودستی تو پیش بره نام شهری گفت و همزان در گذشت نام بازار که گو اجوی در باز گو رنگ و رو نبض او دیگر نگشت رنگ ریوی و نبضوی دیگر نگشت یعنی نگر یا هوا کیدن یعنی نورمال بود نبو هوا کیدن یعنی دگش نبو خواجگان و شهریان را یک بیک باز گفت از جای و از نان و نمک خواجگان یعنی وان افندیا وان سیدا وان مزنا
وشهريان راوان مجن خلق آلي بي باجاري وان باجارة يك حبو باز قفت يعني تكرار كر شخي السيدان ميكروفوني خو بقرن دنجي ميكروفون يكي باز قفت از جايو و از نانو نمك و جيه كليبيا جيوي مقامي و جنانو نمك يعني جي خيو ونان يعني خوارنو تشتميكو خوارنو بعسا واجيكر يعني نانو نمك نمك نخوي اوكي نمك خوي نانو نمك يعني نانو خوي بري مثلا فقيري هبو نانو خوي خوارن قالك يمكن نانو خوي بهبره بقرا وكي كدينن دبون تام دوسي هبو بهبره نانو خوي خواريه شهر وخانه قصه کرد يعني شهر وخانه ولا خانه كي دو هب يجم تري ده خوش نبو إمدا هي إمدا دونه يوددونه خانه قصه كر عين چونکی وزن وصانه به وزن چنال شهر وخانه قصه کرد باجار مال به مال قصه کرد معنی حکایت کرد و گفت ني رقش جنبيت نا اوكي داماري وي حركه كرن لاقيان ني رخ قشت زرد ونجي ريوي قريا زر يعني ريوي زر نبو يعني بعد كذا على قمان تشتي كنت فيجي على قاي بيتنا يعني وانا علاقه وي وحالي وي نخشنا بيتنا لو ماكو نفسه ولا ناخ بله نبدأو برحالي خد بود بيجازانت نبضوي لسر حالي خبو بيجازانت يعني بيجازانت يعني بزرار وبخسار بيو لسر حالي خبو جزيدان جزرار يا سيدان السرماء جزيدان السرماية السرماية اللي بيدري وقت سيداكو بيدري هذا معنى زرار يعني معنى بزرار يعني جزيدان مثلا بمعنى جاسكرن امجد بين كل ماجيد بين جاسكر دبيد هذا يعني جاسكرن لازم يبي مراد قبل تشمر قلت جاز كزرار دقيجك يعني لازم معناه طاب برسيد السمرقندي شقند حتى كو برسي جوي سمرقندا كوكي شكره يعني ابيا سمرقندي اگر كو ام بيجن باجار سمرقندي به ياجي حتى كو ياجي طب برسيد السمرقندي جيكي سمرقنديه كو شن قند كوكي شكر دبك ابي بمعناه باجي يعني جيكي سمرقندي برسي وكي شكر وقتی که صاحب پرسی نبض جستو روی سرخو زرد شد که سمرقندی زرگر فرد شد نبض جست يعني نبض صاحب عليه حركة كر روی سرخ روی صور وزرد وزر شد بو روی جي صور وزر بو يعني عبدي صور بو باش زر بو که سمرقندی زرگر فرد شد کجوی سمرقندی زرگره یعنی قویمجیه فرد شد کجه قطیابو اون خاطبو يعني demek ki محبوبي وي قويمجيكي زرگره كيه يعني قويمجيكي لسمرقندي وصارت فهم كر evet چون زرنجور آن حکیم این راز یافت وقتی که جنخش اوی حکیمی این راز وی سری یافت الذکر یعنی دیت الذکر اصل آن درد و بلا را باز یافت اصل وی درد و بلای اذن جنوب چکر هینکر دیت يعني يافتن يعني معنى ديتنا موجود يعني دي يعني ديت يعني يعني ديت يعني گفت کوی او کدام است در گذر گو دکتر يعني ام بيجن ولي دكتور کوی او گو محلاوي لو كي بي زرگري
كدامست لكوية درجزر دريدا يعني سر ري كيجا سر كيجا يعني كيجا ريدا كيجا شنو هاي مرت شيء كيجان جعدايا كيجان سوق كيجا جعده درجزر جزر يعني جيه كل لي بوريني مرة جعده معدا او جزر جزر وجاج هذا سيدا جزر جميع خلاق دكن لي جزر يعني لي سر درباصل قفت كوي او كدامس در گذر گو محلاوی لکیجه الكيدريه دو گذریان دريدا كمر بهرا در سر ريدا الكدريه بر سري پل قفت كوي غادفر گو بر سري پري گو يعني قفت يعني قفت بر سري پل گو سري پري كوي غادفر گو محلا غادفريه نوبي غادفر نوبي محلي نوبي محلي كي لسمرقند گفت اویا گو اوی طبیبی دانستم که رنجت چیست زود گفت دانستم که رنجت چیست گو ازانم که رنجته چیه نخشينته مفهم كيف مفهم که مزانم که او نخشینته چیه زود در خلاصت سحرها خواهم نمود اف زود لسر مصراع الدوه زوه جزوكا يعني در خلاصيات تدا تا خطابه در خلاصيات تدا سحرها خواهم نمود يعني هذه هناكي سحرها يعني همتها يعني هناكي مهارتها إظهار بكم هذه إظهار بكم خواهم نمود يعني هذه إظهار بكم أبي خواهم نمود فعلا مستقبلها شاد باش يعني تو كيف خوش به كيف كه وفارغ وبلا قلبي تجي جتش مشتكى فلانا بيوانا فالا به انديشه تاساتها تنبه وإيمان وأمين به كيمان آن کنم که ازی ویا بکم با تو دیگه اشترا يعني كباران باشمن وآمين كمان وآمين كمان آمين إيمان إيمانه يعني وصا أوكي الشوقة كي داني السروي أليف اللومة مالين شوقاوي هلا بابا جي كيدني تمام مظبوط شاد باش يعني أوكبه يعني كيف يعني مسرور به وهو فارغ القلب به يعني تصامصات در كل برادرته نمينه وإيمان وأمين به كيمان آن کنم که ازی ویا بسابقم که با تو اشترا کی باران باچمن که باران دگل مثلا میرگا چد که ازی عینی وصا بتشترا بکم چا باران دوباره میرگو چمن وصا گشت بن و خوشت بن ازی جی عین اشترا وصاب يعني علاج من وصا فايدة بده علاج من وصا يعني ترحت كم كيف خوش ببي گشت ببي تمام من غم تو می خورم تو غم مخور از غم تدخم تو غم نخور يعني درد منها يا بشقا خوشك دي بيجا مكمل دي بيجا انا ساطر دودي از كلام كسينا ايه برتمن مشفق ترم از صد بدر يا ابي از شفقت ليترم جصد باوي سبحان الله هانوهان این راز را با کس مگو زینهار ساقن وی سری کسی را نبیجه هانوهان هن بشنمك ای جمله جن دا مبارك بن جمولو دا مزن بمعنى يعني زنهاره يعني هانوهان بمعنى تنبيه وقته بمعنى زينهار ساقن ونوايته ها نوصل ها يعني دقات يعني نوصل أمدبنا بيا مثلا مولود داجي باطي ذكرت كان هانوهان هن بشنمك ای جمله جن دا مبارك بن جمولو دا مزن سيدا لبيدر ده خدا ده بيجا هان به هوش باش یا کلمه کی برای آگاه کردن evet şöyle benim bu tembih raj bu işariye la اره o jibu ev keraji yani mesela sakın dve da yani eşyar be yani sakın yani zin harç kesira bir sarıfa ne bice من هون نظام وغير معناه حيوانية nizam bu nizam be evet gerçeşe estu kunet bes cescu
جستجو اگر قصا شا پر زیده اصرارلی جتا جستجو بکجی یعنی ببیجه araştırma بکه فلان بکه بیجه و بیجه که چبو جوابو جی تچنه که تصري خو ساقنش كثيرة نبيجه تنبيه كلي يعني يعني بيتشكو مثلا نوع من التدا جاربية الدكتور كشكيرات بيت كثيرة نبيش قفت دانستم كرانجة شيء در باز bir şeyden. pardon خانه اسرار. گورخانه راز تو چندل شود گورخانه سرته گوا کو دل به یعنی دلته به گورخانه سرته آن مرادت زودتر حاصل شود او مرادته و زودتر حاصل به يعني تشتي دلي خو نبيجي جملتي را نوصل يعني گورخانه راز يعني گورخانه سرته دلته به يعني وكي تدي تشتكي مرض كغوري ودوي دفت شراء اجا سرتجي غوراوي دلته به يعني دلته در نكبش كثيرا نبيجي وصا نبيجي ان مرادات او مرادته كو مثلا مرادوي او مثلا عاشقي ولا كي زودتر حاصل شود او زودتر حاصل به والله انا يعني دبي والدات بجا سيدات دبي جبوي شيء وزوب هكذا دبي سريته يمكن علي كارجرا يعني سيدا اب ايمدا اب ايمدا غور نو بجا غوري خانه دا تو نه ايمدا ايوه چي علي خانه سيدا ايما اوه خانه اسرار تو چون دل شود آن مرادت زودتر حاصل خانه اسرار تو فهمت شنو خانه اسرار تو چون دل شود يعني خانه مالا سرته وقت كدل به يعني دلته مالا سرته به يعني سرته دلته دا بشاريبه ان مرادت زودتر حاصل شود او مرادته زودتر اوي حاصل به خوش عيني معنى فقط كلمه داش گفت پیغمبر کی هر کی سر نهفت گفت پیغمبر هر کسی که سر خو بشر زود گردد با مرام خیش جفت او زود گرد قال مرام ومقصود خو او زود باش شفته اولي مرام خو بله بو بله evet دانه چون اندر زمین پنهان شود دانه yani tohum buğday tanesi arpa tanesi tohum çıt ve uzanı çün ender zemin şu gavaku de ardeda pınhan şevet veşre gizlenmiş be sırrı o sersebziye büstan şevet sırrıvi dibe heşinaya büstan bağı büstanı Ama yani tohum gavakud beni akıda be ve şartın sarayı küçül be ica heşin dibe o dibe heşinaya bostan. Zerru nukra ger nebuden dinahan eğer zerru nukra yani zero zif eğer nebuna ve şari perveriş key yaftendi zeri kan. Evet çava hat batana yani evkirin yani terbiye kirin ve xay kirin دبني كاندا يعني خد قلتها بسيط يعني كان شوايا كان معدن بكسر ضالي يعني كان مثلا بري تدي عديت كولان وجانا وقلت كرم وتيرات شنو فلان وبيماج وانا جي كولانا معدن ارى جويرات بين كان أنا جاب ماكينات كابني كي إذا نقول كلمة الكرنتون يعني ما وصاب يواي كابني كي يعني سر دمارة كهان أما كومر ده هيجي أو هي كبري عشادة هيجي أو هي أو قل كرن هي يعني ما هي مراتية نوت كام كرن جملة يعني أب جملة مراتية أو كاب بيشون أباشين شو هم جب تام شيء نبود أنا ولا مرات شيء نبود بله بس بيجم زار ونقرأ دبي زيرو زيف
گر نبودن دینیهان اگر وشاری نبونا او کاوان اف پرورش وان یعنی اف تربیه و بونا وانا زیر و زیف پرورش کی یافتند یا تربیه چوا بدی تانا زیری کاند بنی کانیدا یعنی تدی مثلا ام بیژن اف كهرباء يعني كاريبان تدي هنا كي دبن رشينه شامايا جينكي تشتا فلان بيوان كيفن بني اخي دبني مثلا او كده باصنجه كي زياده داد مينين فلان بيوان دويدا حتى دبن شيء دبن كهرباء وياخذ مثلا كبره بمرور الزمان دبا مرمر اجا زيرو زيفجي اگر كد بني كانه دا يعني دبني عرضه دا وشاري نبونا او تربیه نبونا و او بنی کانیدا نبونا زیر و زیف یعنی زیر و زیف جبر که معدن وان بنی آخه دایه دیه تربیه دیتنه و بونه زیر بونه زیف آیری بونه و مروجه در تو به شرطنه دیرستاندنه به شرطنه دا بونه زیر و زیف یعنی او خاصیت وان جبر که بنی آخه دا وشرینه در کتیه میدانه ممبو ملا قدري دنگه فناكن يعني بني سيدا خوش شواسه وعدها ولطفها ان حكيم كاد ان رنجور رئيما زبيم وعدو يعني وعدانو واللطف كرنا وي حكيمي وي دكتوري يعني وعدو الطافي وي كارد كير ان رنجورا وي نخشه ايمن امين زبيم جترسو خوفه جترسي بله وعدها باشد حقيقي دل بازير بله هنا كي وعد هنا دبن حقيقينه ودلجي قبول كاد دل بازير يعني دل مقبول دل وعدها باشد مجازي هنا كي وعد جي هنا مجازينه نا حقيقينه اما تاسجير لقد افانا سقنتيه تشيكن طاسة بالتركيز بين طاسة طاسة غم درت غم كدر سقنتي طاساlandı mesela هاد بيجن ya طاسة demek ki Türkiz Farisi girdi yani جوري geçtin aynı üç tasavvur معناه وسط وعداء أهل كرم جنج روان سوز وعداء أهل جامرية إنسان جامر جنج روانه خزنا روانه يعني او خزنا كود أقجية وتصرف كرنو مرجع استفادة كه وعداء أهل شد رنج روان وعداء إنسان أهل جي دبا نقشين وزعمتيه روح ودل روانة الدويا بمعنى دنا جانا يعني وعدينا آل شد رنجي روان يعني بو إيشا رحان أردو جي الروان يعني جناس الطام نوسا بلا من داهي بس لنا unzanın bas sari qoniye unzanın تمام. أصابكم الله خيرا كثيرا. جزاكم الله خيرا